Wow, reka mvuga ati wow. So iyi ni inkuru mbazaniye idasanzwe turayikesha ikinyamakuru cy'inyarwanda ngo bimeze bite rero. Usa na se Sharon uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Jackie wamenyekanye kubera gutukana no kuvuga amagambo y'urukozasoni kuri izo mbuga nkoranyambaga bikanatuma atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, yakiriye agakiza abatizwa mu mazi menshi. Reka tunyure muri iyi nkuru mu buryo burambuye dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda tubahaye ikaze. Jackie yabatirijwe mu itorero rya Elion Pentecost Blessing Church, biba ikimenyetso cy'uko yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Wow, reka mvuga ati congratulation kuri Jackie wamaze kwakira inzira y'umusaraba, wamaze kubatizwa mu mazi magari. Uyu mukobwa yabatirijwe mu mazi menshi ari kumwe n'abandi bayoboke bashya b'itorero rya Elion Pentecost Blessing Church, riyoborwa na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe. Ateye izi ntambwe cyangwa se iyi ntambwe ikomeye nyuma y'igihe gito atawe muri yombi ku itariki 5 Ukuboza 2024, murabyibuka, aho yari akurikiranyweho gukora ibikorwa by'iterasoni mu ruhame no gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe mudasobwa, gutukana mu ruhame no gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina. Ni nyuma y'igihe cyari gishize yihanangirizwa ahanini bitewe n'ibiganiro yagiye akorera ku miyoboro inyuranye ya YouTube avuga ko amagambo y'urukozasoni, ibintu byagiye bituma benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaza ko bidakwiye habe namba. Yari afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gikondo ndetse yarekuwe tariki 9 Ukuboza 2024, niba mubyibuka aya makuru twayabagejejeho mu kiganiro Radio 10 yagiranye na Dr Murangira Bitseri. Yavuze ko bahisemo kurekura Jackie kubera ko nta mpamvu basanze yo kumukurikirana afunze. So nk'uko nyine ibimenyetso byo yakoze byari bihari, so gusa baramurekuye. Dr Murangira, umukuru wa RIB, yavuze ko mwibazwa babonye ko ubundi Jackie akeneye n'umuganga umufasha mu by'imitekerereze. Ibyo nabyo rero babyumvikanyeho, hanyuma ararekurwa. Jackie yahanwe amaze igihe kinini avugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho yatangiye ashyira hanze amafoto yambaye ubusa buri murabyuka muri 2023. Nyuma yagiye yumvikana mu biganiro avuga amagambo y'urukozasoni. Uyu mukobwa yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kwambikwa impeta, nyuma akaza kugaruka iyandagaza umugabo witwa Steve, bivugwa ko yari yamwambitse iyo mpeta amuvugaho amagambo akomeye yerekeye amabanga yo mu gitanda. So guys, rero amakuru atariho ivumbi ni amakuru dukesha ikinyamakuru cy'inyarwanda uko twabibabwiye. Jackie sakiri wa wundi yamaze guhinduka, yamaze kubatizwa, yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, yayobotse inzira y'agakiza, yayobotse inzira y'umusaraba. Nicyo kintu wow. Gusa umutima wanjye wabaye grateful. Na makuru mbonye yihutirwa, navuga ati ngomba kuyasangiza abanyarwanda, namwe mukoresha nyinshi. Iyi ni inkuru iri bushimishe benshi, ngira ngo murabibona ko yamaze kwakira agakiza. Wow. So guys, reka tubashimire ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabikunda ko mubana natwe kuri channel yacu ya YouTube channel. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi ziba zigezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Bye, na mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Turabashimira.